Nā tērā te whakapae tata ki te hau toru o ngā whenua Māori katoa e mauana ki waenga whenua tū Mataiti. Me te aha nā tēnei a huatanga he ua ki te hunga nō rātou nei era tūtanga whenua Māori te haere ki o rātou whenua. Nā te mea me whakawhiti whenua tū Mataiti rātou. Kei roto tēnei raru i te rārangi whakaaro mō ngā panonitanga ki te ture whenua Māori, hei tā tētahi hapū kei te matau a Māui e kai kāna rātou kia u ngā panonitanga kia pai ake ai tā rātou whakawhanake i o rātou whenua. Kei a pēr te Melbourne, te roa ngā atu. He pakanga uru whenua kai te haere ki Poranga Hou e whawhati nei i te manawa o te hapū o Ngāti Kere. No, I've been here 70 years. Mō ngā taurua te kau, kua tautohea Ngāti Kere mō te uru whenua ki o rātou tauranga ika. E papauri ana te hapū nei i te kore whai whakaaro o te kaunihira, o te kaipāmu, ki o mātou mamai. Mā te mirimiri i nā whanaunatanga i waina i te iwi me ngā kai whakahaere o nā whenua tū Mataiti, kua whakae kia urua i te iwi. He oe he whanaunatanga kua hinga ki te tautohe, me te kaipāmu e noho tata nei. Last Christmas, he decided to lock the gate. Now, I understand that they've been negotiating around land swapping. The local iwi said they don't want to swap the land to the farmer, so the farmer has locked them out. He raru tēnei e hora nei i te motu whānui. The landlocked issue is one of many. We've got paper roads, we've got land that's been acquired under the Public Works Act. There's a whole lot of side issues that have come up through the consultation process. Ara, hoki nā kōrero whakapae ki nā whakahaerenga o te pire mai te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. E hari te mea mā te pire i tōnoko tai whakatau ai tērā take. Kao, engari, koina te tikanga o tā mātou heri tēnei kaupapa kia whakatika hia a tērā o ngā auauatanga ko pāmai ki ngā whenua Māori. Me te hiahia te hapū kia whakatika hia ngā he a ngā rā tata nei, kia pai ai tō rātou haere ki ngā whenua hou kariro ki a rātou i raro i ngā whakatauna kre me tiriti. E hari te mea, he wāhi kai noiho tērā. He wāhi noho tērā o mātou tīpuna. Ko rātou tūmanako e kawe nei e te pire ture whenua hou. If that bill helps that, well, that'll be kei te pai. Hei tērā wiki ka hui tahi ai rātou ki te kaunihira me te roia o te kaipāmu. Pēr te Melbourne, te karere.